There is power in the blood of Jesus Christ to take you out, lift you up from that dirty, muddy clay and put you on the solid rock, which is Jesus Christ of Nazareth. Uma ungazalwanga kutsha, isono zakuchayela phansi kuphela. Alubana igazi lezimvu nelezimbuzi lalizisusa izolo, lalela ngutsheni, alubana uJesu kabuya. Ufunani uThixo? Ufuna ukuba abantu bonke basindiswe, balazi iqiniso. Uma ungazalwanga kwaphezulu, angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Namhlanje sisesimene sifana nayo. Khathesi iPhaseka uyidlela ngaphi? Angithi usendlini? Qaphela. Isikhathi bani? Khakhangela phaphama. Isikhathi bani? Labana abahlaba iPhaseka besezindlini. Bathe beqeda ukuhlabela iPhaseka andi baphuma. Lithi lona zelwa nguThixo akenzi ukona futhi lo.
Siyalamukela lonke zihlobo ezithandekayo kulimini ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu weNazaretha. Iphasika lethu esalihlatshelwayo nguKristu Jesu. Asikhothamse namakhanda sithandaze ukuze sidlulele phambili ngenkonzo. Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe, siza kuwe namhlanje emini ngegama likaJesu weNazaretha. Sibonile imisebenzi yakho emkhulu oyenzileyo ngezwi lakho Nkosi yami, susebenzile empilweni zabantwana babantu. Thixo phinda njalo khathesi emini njengoba nanti ilizwi lakho liyafundwa. Yelula ingalo yakho babe namandla usebenza imisebenzi emkhulu ebantwaneni babantu. Philisa baba imikhuhlane yonke ngegama likaJesu ngoba ngemidwa yakhe sipholisiwe thina. Thixo wami bese uthethelela izono zalabo abaphendukayo Nkosi yami bevuma amacala abo kuwe. Uzale kutsha msindisi ungcwelise Nkosi yami uphinde wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Sicela isandla sakho usalule baba lokho amandla akho kapheleli lapho kuphela kodwa isandla sakho asifinyezwanga ukuba sehlule ukusindisa. Thixo lamlela khulula ababoshiweyo ngegama likaJesu weNazaretha. Siyabonga uvuselela amakholwa, uvuselela amaKristu nxa sizidla sikhumbula ngaleli Phasika Nkosi. Umsa wakho ube nathi kulinkonzo ngegama likaJesu Kristu weNazaretha ominjalo kuze kube phakade. Amen. Zihlobo ezithandekayo, siyabonga ukudibana futhi ezwini likaMlimu namhlanje emini. Iphasika iyaqhubekela phambili. Namhle mini ngomsa kaMlimu ake sibuyeleni laphana esiphambanweni. Glory to God. Ke sikhulume ngendaba yesiphambano. Hallelujah. Uyabona uKristu wayelande khonokho emhlabeni. Kalandanga ukuzokwakha isonto, kalandanga ukuzoqalisa enye into, kodwa walanda ukuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Abantu ibona abalahlekayo baphume endleleni kaMlimu bawa ensimini yase-Edeni bese sebabili uAdam loEva. Kodwa kuKristu Jesu iphasika lahlatshwa khonale ensimini yase-Edeni. Bathi bephuma uThixo ebambathise ngezikhumba ebonisa uthando lwakhe kubantwana babantu. Isihlobo ezithandekayo ake singene embhalweni simbone uJesu lapha kuJohane chapter 1. Incwadi kaJohane chapter 1 sizafunda amazwi abhalwe kuverse 29. Hallelujah. Fika masinyane khona sifunde sonke isihlobo esithandekayo. Vula inhliziyo yakho uthathe ilizwi likaMlimu ulindele esakho isibusiso. Hallelujah. Glory to God. Verse 29. Ngangomso uJohane wabona uJesu eza kuye wathi, bheka nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Hallelujah. Nanko amazwi amangalisayo alendoda elenge esiphambanweni. Igama lakhe nguJesu weNazaretha. Indodana kaThixo. Hallelujah. Amen. Siyambonga uThixo ngokusipha indodana yakhe. Ngoba uThixo wathanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelo yodwa ukuba bonke abakholwayo bangabhubhi babe nokuphila okuphakade. NgoJesu Kristu sithola indlela yokungena emseni kaThixo. Hallelujah. NgoJesu Kristu sithola isango lezulu, indlela eya ezulwini. Yebo ukuphila okuphakade kukuye uJesu weNazaretha. Lapha uJohane wayesemsebenzini wakhe wokubhaphathiza. Ngaleli langa uthi ephaphama uthi ethu uyakhotoroka uthi ethu uyavuka nangu uJesu embona umemeza ezwiwa ngabaJuda ababephume besiye eJordani belanda ubhaphathizo lokuphenduka eluchumayela uJohane. Zwisisa kahle isihlobo esithandekayo, wayechumayela ubhaphathizo lokuphenduka.
wayengazali ukuthi abantu lolo bhaphathizo lwalungasindisi izoni, hayi, kodwa kwakungabantu njengoba abantu babesiya kuye nje babesabela ubizo, intshumayelo yakhe ethi lungisani indlela yenkosi. Haleluya. Ebatshela ukuthi emva kwami ukhona obuyayo, ontambo zezicathulo zakhe angifanele ukuzithukulula. Igama lenkosi malibongwe. Bambuza bathi nguwena? Wathi angisiye mina. Bathi wena ubani? Wathi ngiyizwi lomemezayo ehlane. Igama lenkosi malibongwe. Wayesitsho ngoJesu, wayekhuluma ngendodana kaThixo, wayekhuluma ngomesiya obhekelwe izwe lonke. Ithe inceku kaThixo ethandiweyo kaJehova, okhethiweyo kaThixo, ingonyama yomdeni kaJuda, yehlele eJorodani nelanga likhulunywa nguJohane. Kwase kungemva kokuba sebhaphathiziwe yena uJesu, ethe ebhaphathizwa uJesu, lalela sihlobo, ebhaphathizwa uJesu khonapha emanzini phakathi, izulu lavuleka, umoya oyingcwele wehlela phezu kwakhe esesimeni sejuba. Glory to God. Igama lenkosi malibongwe. Izulu lifakazela ukuthi lo uyindodana yami engikholwa hiyo, mzweni. uThixo wazikhulumela phakathi, abantu besizwa, abantu belalele, bebhekile, kwenzeka isimanga. Glory to God. uJohane wayetsheliwe ngoyemthumile, igama lenkosi malibongwe, wamtshela wathi lowo ozabona umoya oyingcwele sehlela phezu kwakhe nguye. Hallelujah. Nguye uJesu weNazaretha. Yikho ke lapha ke uJohane uthi, bheka nanti undlu likaThixo elisusa izono zesu. Uyakuzwa lokho? Amanzi ayephakathi kwa uJohane awasusa izono, bahamba khonapho. Amanzi ayephakathi kwa uJohane kawasusa izono. Naye uJohane njengoba wayecanda indlela, wayevula indlela kaMesiya eyisigijimi esigijima phambili, ukhuluma indaba emangalisayo. Uthi yena, bheka lizwe, khangela maJuda lonke, bantwana bohlanga lukaIsrayeli, khangelani, bheka nanti undlu likaThixo elisusa izono zezwe. Haleluya. Ukhuluma ngamandla, ukhuluma elegunya, ngoba isiboniso sokuthi nguye usibonile. Ubonile umoya oyingcwele, haleluya, esehlela phezu kaJesu. Igama lenkosi malibongwe. Ukhuluma legunya ngoba izwi lizwakele elithi lo uyindodana yami engithandiweyo, engikholwa yiyo. Sihlobo esithandekayo, uThixo uyakholwa kuJesu. Mzalwane wami, uThixo uyakholwa kuJesu. Uyakuzwa ke? Nawe mhlobo kumele ukholwe kuJesu. Susa ukholo lwakho ebantwini, susa ukholo lwakho kwezinye izinto, susa khathesi. Nawe ngiyakunxusa namhlanje mina, kholwa kuJesu. Yes, izulu lonke liyamthemba uJesu, yikho lamthuma. Waphuma yedwa umntakamlimu ezulwini le, walichiya izulu wabuya emhlabeni la, wazozalwa ngumfazi, wahlala esiswini somfazi 9 months, elanda lesi sikhathi lesi esephasika ukuthi azofela izwe lonke. Yimvana kaThixo le esusa izono zezwe. Yikho ke sihlobo sithandeka, yikho ubona uJesu Kristu wazalelwa esithebeleni ngale, wazalelwa esibayeni sezinkomo, ngoba kasiyomuntu bo, yimvana kaThixo esusa izono zezwe. Haleluya. Yimvana kaThixo elanda ukuzocicha amacala abantu. Glory to God. Yimvana kaThixo elanda ukuzokhulula ababoshiweyo. Igama lenkosi malibongwe. Le yimvana kaThixo le. Uyabona sihlobo sami, lamhlanje so nami ngiyakunxusa ngomoya oyingcwele. Bheka nanti undlu likaThixo elisusa izono zezwe.
akuphakamisa amehlo akho, bheka uJesu esiphambanweni elengile njalo, izandla zibhotshoziwe, umqhele wameva ekhanda, igazi liyajuluka lingena emakhaleni nasemlonyeni. Lalela sihlobo, unqunyuliwe uJesu, umlimu, umtakamlimu unqunyuliwe, wafaka egcekeni phakathi kwabantu. Kanti ngokwenze njalo bona bathi bayamkhawulisa, kanti vele kumele aphakanyiswe igama lenkosi malibongwe. Haleluya. Uthi yena, uma ngiphakanyiswa ngiza kudonsa izwe lonke. Haleluya. Ngokuphakanyiselwa kwaJesu esiphambanweni, izwe lonke ke lidonsiwe, lidonselwe kuye. Nawe sihlobo, khathesi umbheke uJesu esiphambanweni, imfana kaThixo esusa izono zezwe. Sezasuke zakho uzahlalelani lazo, yona umsebenzi sowanziwa so. Imfana kaThixo phela nanse Latin, iGolgotha lilathi leliyana, iCalvary lilathi likamlimi. Haleluya. Lapho imfana eyahlatshwa khona. Yes, yaba ngumhlatshelo opheleleyo, umhlatshelo wegazi elingenacala ukuze lisusa abantu ezonweni zabo. Haleluya. Johane wamqamba wathi imfana kaThixo esusa izono zezwe. Kunjalo sithandwa sami, kunjalo sihlobo esithandekayo, yikho sikhuluma kangaka ngaye uJesu, sinokushumayela okunengi ngaye lo omiswe lizulu ukuba asuse izono zezwe. Ziyasuka, ungabuya kuJesu lazo, ziyasuka, ziyathethelelwa, zingabuyi futhi. Njengempumalanga ihlukene nentshonalanga, njalo uThixo udedisile izono zethu kithi, azibuyi futhi nxa zithethelelwe nguJesu. Igama lenkosi malibongwe. Haleluya. Amacala wonke ayaphela ungakholwa kuJesu weNazaretha, imfana kaThixo. Uyabona ke, uJohane wayibona, owakhangela ngamehlo wabona indoda ehamba ngenyawo ezimbili, owakhangela ngamehlo wabona ijaha ligqokile. Kodwa lalela, enjalo imfana kaThixo esusa izono zezwe. Nengilosi yakhuluma laphana kuMateyu, akuzwe chapter 1 verse 21. Haleluya. Ake simbheke lo okhonjwa imbhalo. Igama lenkosi malibongwe. Nxa kufunda umbhalo, ngiyakhuleka amehlo akho enhliziyo makavuleke uzwe ukukhuluma kukaSomandla. Matthew 1 verse 21. Uyakuzala indodana, uyiqambe igama layo uJesu, ngokuba kunguye oyakusindisa abantu bayo ezonweni zabo. Amen. Uyakuzala indodana, uyiqambe igama layo uJesu, ngokuba kunguye nguye asiyompriesta womuntu, nguye asiyomfundisi, nguye asiyomgosa othethelela, nguye uJesu asiyom-man of God othethelela, nguye uJesu asiyomprofet othethelela, nguye uJesu asiyobishop othethelela, nguJesu othethelela, asiyo la popo othethelela, kodwa othethelela imfana kaThixo esusa izono zezwe. Nangu uJesu uyakuzala indodana, uyiqambe igama layo uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Haleluya. Igazi likaJesu linamandla okusindisa. Igazi likaJesu weNazaretha linamandla okukhulula amaketane esono. Lalela ngikutshele, nxa ubungakwazi ukuthi ungaphuma njani ebugqilini bakho, nansi indlela namhle mina umlimi uthi bheka uJesu esiphambanweni. Nxa ubungakwazi ukuthi ungaphuma njani engxakini yempilo okuyo, ubhajiwe, akuhambeki, sewuthe wazama lokhu kuyadilika, ubambe lokhu akuhambi. Lalela ngikutshele, nxa impilo yakho ibanjiwe odakeni, nxa uthe wajomba phakathi kwezono, lalela ngikutshele, suzama ukubamba lokhu kwehlulile, uzama umzamo lo wehlulile, uze wayadinga obana abasiyazi kodwa kwehlulile. Lalela sihlobo sami, nansi indaba ezinhle, nansi isimemezelo esivela ezulwini sithi
uJesu weNazaretha nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Phela kulabanye abantu abasebezama ukwekela utshwala kwehlula. Sebezame lokhu banatha lochago lwenja, banatha la lokhu benza imithi nemicimbi, abanye bazama unatha amaphilisi ukuthi bekele lokho okuthile. Lalela ngikutshele, imizamo yakho ndoda ayisebenzi. Imizamo yesintu ngeke ikukhiphe ezonweni, akwenzi. Akula kusindiswa ngokunye, akulelinye igama esilinikiwe emhlabeni abantu abangasindiswa ngalo, ngelika Jesu kuphela. Akekho omunye umuntu futhi, akukho omunye umlamuli phakathi kukaThixo nabantu, nguye lo muntu uJesu weNazaretha, akakho omunye. Ngiyakutshela ke mini ke ngomoya oyingcwele, ngomusa kaMlimo, ngiyakwazisa sihlobo, nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Leli ngelikaThixo iwundlu alivele esibayeni sendoda. Iwundlu likaThixo alivele esibayeni sakodlamini, aliveli koshumba, aliveli kosibanda, kaliveli kompofu, lalela kaliveli kongcobo, leli kaliveli kontuli. Iwundlu likaThixo, lalela sihlobo esithandekayo, kaliveli ngitsho kwesinye isibaya sendoda lapha emhlabeni. Iwundlu likaThixo, imfana kaThixo, yanikwa nguThixo emhlabeni. Haleluya. uThixo wathanda izwe kangaka wanika indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba bonke abakholwayo bangaphuphi, babe nokuphila okuphakade. Uyabona uJesu Kristu khathesi soyizwe lonke kasimbhekene esiphambanweni. Madoda, phakamisana amakhanda, susana amakhanda, susana amehlo enu ezintweni zalapha emhlabeni. Lalela mama, susa inhliziyo yakho echurch. Jaha, susa inhliziyo yakho ezintweni zensonto. Entombi, susa umphefumulo wakho ekubambeleleni ezintweni zekuhlabelela. Lalela nangomela akhangelwe lapha. Njengokutsho kaJohane, bheka nawe ngitsho njalo, bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zethu nguJesu weNazaretha. Wonke umuntu namhle mini asikhangeleni uJesu madoda, asikhangeleni uJesu weNazaretha esiphambanweni lapha. Singambheka kuyalunga madoda, singambheka izinto ziyaqonda, singambheka izono ziyahamba, ububi buyaphela ezweni ngenxa kaJesu osusa izono zezwe. Haleluya. Bambheka abantwana bakwaIsrayeli ehlane, inyoka sezibalumile, baswela ukuthi benze njani. Babe babaleke bathi inyoka zathi awungeke usishiye, babe bazama ukuthi inyoka zathi silawe, zabaluma bawamadoda, kwafa amajaha, kwafa izintombi enhlane lapha, labafazi bawabhikrithi, kwawa labantwana belunywa zinyoka. uThixo wenza icebo, wathi yena Mose, yenza inyoka yethusi uyiphanyeke ebondeni. Wayenza uMose inyoka yethusi. Lalela sihlobo, wayenza abantu besifa sobeqhatsha yena ngapha ubhizi basumlilo wokuthi achisa izinto zethusi zincibilike aze abumbe inyoka yethusi. Kazimanga inyoka yethusi isenziwa, zazilokho ezibagamula, zazilokho ezibabulala, babe lokho bewela phansi. Athuthi uyahambeleka ngapha simshaye, athuthi uyeqela ngapha simshaye, athi wenza lokho. Akolacebo elenziwa ngumuntu lapha ehlane elamphephisa enyokeni. Linye kuphela icebo, haleluya, elavela ngoMoses ethunywe ngumlimi. Wathi yena ke ifake ebondeni Mose, bese ubatshela abantwana bakwaIsrael ukuthi ababheke inyoka yethusi, oyibhekayo uyaphila, noma elunyiwe uyaphila. Haleluya. Lalela sihlobo sami, lalela ngikutshele, amadoda athi alalela intshumayelo esebuhlungwini, elunywe zinyoka, beganyulwe zinyoka ezilolaka, kodwa abalalelayo, glory to God, laba baphakamisa amehlo abo bakhangela inyoka yethusi esebondeni basinda. Akukhangela isiphithiphithi esaba khona ehlane, amadoda esevusa amakhanda abafazi bevusa amakhanda amadoda, sebebamba nabantwana babo bebhekisa inyoka yethusi.
ngoba yikho kulecebo likamlimi, yikho kulophepha okuphepha khona, yikho kulokuphila khona enyokeni yethusi leyana. Lalela ngutshele, owadelela inyoka yethusi yona leyana kaphilanga, wafa isidumbu sakhe sasala ehlane khona pha, kaphilanga, kazange asuke khona pha, wafa ngoba wadela icebo elimiswe nguThixo. Namhla ngutshele sihlobo sami, njengoMosi waphakamisa inyoka ehlane, kunjalo khathesi nendodana yomuntu iyaphakanyiswa ukuba bonke abakholwa kuye bangabhubhi, babe nokuphila okuphakade. Lalela ke sihlobo sami, bheka uJesu kuyinokukhathazayo. Phakamisa amehlo, nansi indodana kaThixo emnqamlezweni. Khangela uJesu obethwelweyo. Uzasinda ehlupheni lwakho, uzasinda enkathazweni yakho, uzasindwa ekuboshweni kwakho, uzasinda ungabheka uJesu lo esiphambalweni. Imvana kaThixo, haleluya, esusa izono zezwe. Wayeyimvana noma umkhangele enjengomuntu. Amachwane wonke sihlobo sami, izimvu zonke zafayo, amathole lawana lamajuba. Lalela ngutshele, kwakukhomba uJesu weNazaretha, igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. How many sheep were put on altars as burnt sacrifice for the purpose of atoning sin? Khangela ukuthi zinengi njani izimvu zonke khona phana zaziqhatsha zikhumbula uJesu zimkhangela. Na igazi lo laligeleza lo lalikhomba iCalvary. Izimvu zona ziyana zazikhomba lesi senzo seCalvary, lesi senzo sesiphambano, lesi senzo semvana kaThixo esusa izono zethu. Walenga emthini, wamemeza wathi kuphelile. Igama lenkosi malibongwe. Waba ngumhlatshelo weqiniso, waba ngumhlatshelo ongenacala. Bheka ke sihlobo sami, nanti udlu likaThixo elisusa izono zezwe. Haleluya. Uyazi uJesu wahlatshwa ensimini lapha, ensimini yaseEden. uJesu lo igazi khona phana, uyazi imfula yegazi yageleza from that day. Kwahlatshwa laphana, uAbela laphana ehlaba imvu khona phana, ukukholwa kwakhe khona khona wayekhomba isiphambano khona pha. uNoah laye ehlaba eseqele sephuma emkhunjini wayekhomba isiphambano. uAbrahama laye wayekhomba isiphambano. Nxa babenikela iminikelo babekhomba isiphambano. Lalela ngutshele sihlobo sami, lalela ngutshele. uAbrahama wathatha uIsaka. uThixo esethe kuye, lalela Abrahama, nginika indodana yakho yona leyo yodwa uIsaka. Ngiyamfuna abe ngumhlatshelo otshiswayo. uAbrahama wathi yena ngokukholwa wavuka ekuseni, litsho njalo izwi likamlimo, wabophela injomane, wathatha lenkuni wasifaka phakathi, wathatha nezinceku zakhe, wangena indlela. Nanguyane hamba esiyentabeni uJehova zambonisa yona. Bahamba kuthe ngemva kwe3 days bayibona intaba ikude laphana, intaba eMoriya. Haleluya. Engatshelanga umuntu ukuthi uyakwenzani, nendodana yakhe engayitshelanga ukuthi uyakwenzani. Ngesimanga uthe intaba seyibona, ukukholwa kwalalela kumlimi kwamtshela ukuthi nansi intaba engiyishoyo. Wathi yena ezincekweni zakhe, majaha ke lisale lapha, zami inqola, zami imphongolo, bama bathi insi. Hawu, kusima phakathi komango kanje. Wathi yebo, salani lapha. Wasethatha uAbraham, wathatha inkuni, wazibeka phezu kwendodana yakhe uIsaka. Wathatha inkemba wayibamba esandleni. Lalela wena, uIsaka wabuza wathi yena, baba, nansi inkemba, nanku umlilo, nansi inkuni, nansi. Pho baba, imvu yomhlatshelo ingaphi? uAbrahama waphendula impendulo emangalisayo.
wathi uJehova uyakusibonela iwudli lomnikelo. Basuka watshela abajaha wathi ke linde lapha mina nomfana sisaya laphana siyekhuleka sobuya sibuye futhi. Igama lenkosi malibongwe. Wahamba ke yena lo Isaka. Laleli senzo lesi esimangalisa kangaka esenziwa ngu-Abraham. Wamethwesa uIsaka inkuni leziyana. Glory to God. Kanti ukhomba phambili uJehova wethwesa uJesu isiphambano wasithwala isiphambano. UIsaka wathwala inkuni engasuthi ngiyalala phezukwaso. Bahamba bayafika phezulu kwentaba bagiqa amatshe bakhilathi. Sebeqedile inkuni zafakwa phezulu sihlobo esithandekayo. Sebeqedile kwathi ke uAbrahama wathi kumntana ke Isaka woza lapha. Wambamba ke wathi mntanami umlimi ufuna wena ube ngumhlatshelo wokutsha namhlanje. Kaphikisanga uIsaka wazinikela kuyise. Wazinikela ngenhliziyo epheleleyo. Wayenamandla okumsunduza ixhegu lelana liyewela khatshana ngale. Umuntu osedlula 125 years semdala too much. What was he compared to the youthful strength that was in the body of Isaac? He could have pushed him over and ran away. Kodwa lalela uIsaka wavuma. Wazithobisa uyise wambamba wamfaka phezulu kwelathi. Waphakamisa umese uAbrahama ukuba mhlaba uIsaka. Izulu lamemeza uJehova wabona ukuthi impela uAbraham ujonga ukwenza into epheleleyo. Wamemeza wathi Abraham ungabeka isandla kumfana. Inkemba yami emoyeni. Wathi ngokuba sengiyazi ukuthi uyangithanda lokhu unganqabelanga ngendodana yakho ezelwe yodwa. Uthethe uthuthu mehlo suka. Lalela sihlobo esithandekayo kwenzeka isimanga. Hallelujah. Hallelujah. Imfana kaThixo esusa izono zezwe. uKristu ngale kwesiphambano. uKristu kuTestament elidala wavela waba yiwudle lanikelwayo. Wabona nansi inqama ibanjiwe lapha ngempondo zayo ekwenzini. Wehlisa umntana wakhe uIsaka. I believe Isaac wabuza, ngiyakholwa ukuthi wabuza uthi baba kanti sokwenze njani? Oh, glory to God. uAbraham wamkhomba inqama wathi mntanami bheka nansi inqama. Hallelujah. Wathukululwa uIsaka. Wathi le nqama le yathathwa yona yafakwa phezulu kwelathi. KwakunguJesu yena lo, kwakunguKristu yena lo. Yayimfana kaThixo esusa izono zezwe eyathatha indawo kaIsaka elathini. Kwahlatshwa imvusi Isaka waphila. Uyambona uKristu umuntu wezinhlupheko elujwayele uhlupho njengokutsho kombhalo. Yimfana kaThixo esusa izono zezwe. Nanguyana futhi. Nanguyana uKristu embhalweni. Nanguyana uKristu eGibhithe engamawundlu ezindlini zabanikazi. Limfana kaThixo esusa izono zezwe. Yabanjwa yakhethwa yona phakathi kwezinye izimvu yahlukaniselwa ukuhlatshwa ngePhasika. Yayimfana eyayingelacala ingakalandeli ezinsikazi. Kodwa ke yakhethwa yaba imfana yokuba ifele imuli yona leyo. Imuli yinye na yinye yahlaba iPhasika. Hallelujah. Indoda inye la inye ubaba womuzi. Hallelujah. Wahlaba imvu ehlabela abantwana bakhe. Uyakuzwa lokho? Nawe namhlanje sisesimene esifana nayo. Khathesi iPhasika uyidlela ngaphi? Angithi usendlini. Qaphela. Isikhathi bani? Khangela phaphama. Isikhathi bani? Labana bahlaba iPhasika besezindlini. Bathe beqeda ukuhlabela iPhasika andi baphuma.
uJesu yeza masinyane. Khangela ukuthi isikhathi bani. Bona isimo selizwe phandle. Umhlaba unjani? Angithi sumi njengoba kuchiwe embhalweni. Umbhalo wakhuluma ngezikhathi ezinje. Umbhalo uyasitshela ngezibonakaliso lezi zensuku zokugcina. Qaphela sihlobo sami. Nanzelela ukuthi udlela ngaphi iPhasika. Khangela isimo lesi. Abantwana bakwaIsrayeli umuzi munye namunye wawule undlu. Baphuma abantwana bakwaIsrayeli igama lenkosi malibongwe bekhitshwa ligazi leundlu elingenacala. Sichilo ngaphambili ukuthi khathesi umhlaba wonke ukuthi usindiswe awufuni izimvu ezivele zibayeni zabantu. Hayi, imvu nguJesu weNazaretha, imfana nguJesu weNazaretha. Haleluya. Nguye wanikwa nguThixo ukuba abe ngumhlatshelo wezwe lonke. Bonke abakholwa kuye bayathethelelwa izono. Haleluya. Bayaphuma ezonweni ngoba ingilosi yathi uyakuzala indodana uyiqambe igama layo uthi nguJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe. Ngamanye amazwi nguye ozazala ukuthi abantu yena lo uzazala ukuthi abantu ezonweni zabo. Yikho Johani ekhuluma ngaye uthi bheka nanti iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Alubana kwakungamanzi madoda ayisusa izono zezwe uKristu ngakabuyanga. Alubana igazi lezimvu nelezimbuzi lalizisusa izono lalela ngutshela alubana uJesu kabuyanga. Kodwa konke imizamo yona leyo ayiphelelisanga abantu ayifikisanga abantu entandweni kaMlimo. Yikho uKristu weze emhlabeni weza ukuze aphelelisa. Glory to God. Aphelelisa icebo likaMlimo ithi into efunwa nguJehova ifezeke. Ufunani uThixo? Ufuna ukuba abantu bonke basindiswe balazi iqiniso. Haleluya. Uthanda ukuthi abantu baphelele njengoba bosezulwini uphelele. Yebo babe mhlophe ngenhliziyo ngoba angeyibone uThixo noyedwa engela buhlophe lobo. Inkosi mayikubusise namhla nawe ubheke imvanda kaThixo esusa izono zethu. Siphanyekiwe ngokwesikhumbuzo isesiphambanweni yalenga uJesu Kristu igazi lelana likhuluma endlini laphana besidla. Wathi leli ligazi lami eliphalazelwe abaningi kube kuthethelelwa kwezono. Utsho njalo umntakaMlimo liqiniso. Wonke okholwa kuye uyazuza ukuthethelelwa kwezono. Uyathethelelwa. Namhlanje so akuzwe sihlobo esithandekayo ukuthi uJesu uthini. Lalela ukuthi walanda umsebenzi muni. Uzwe ukuthi lumhlatshelo laleli wundlu laleli lathi elase Calvary lewundlu lakhona kwafezani igazi lakhona lizalani. Glory to God. Incwadi kaHebheru chapter 9. Hallelujah. Chapter 9. Gijima ke sihlobo esithandekayo sifunde sonke verse 24. AbaHebheru chapter 9 verse 24. Ngokuba uKristu kangena ngendaweni engcwele eyenziwa ngezandla engumfanekiso yaleyo eyisiminya. Wangena ezulwini uqobo lwalo eyakusimela phambi kukaThixo igama lenkosi malibongwe. Kepha kangenanga ukuba azinikele futhi njengompriest ongena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingayisilo elakhe. Ngokuba uma kwakunjalo ngayihlupheka futhi ilokhu kwadabuka umhlaba. Kodwa lalela sihlobo esithandekayo, kodwa ubonakale kube kanye ekugcineni kwezikhathi ukuba asuse izono ngokuzinikela yena abe ngumhlatshelo. Haleluya. Haleluya. Nansi indaba ezinhle. uKristu sezinikele ukuba abe ngumhlatshelo. Amhlophe ke kuwe.
wena ozwayo indaba yesiphambano, uKristu kangena ngendaweni elungiswe ngezandla, hayi, kodwa ungene endaweni leyo eyisiminya, wangena ezulwini uqobo eya kusimela phambi kukaThixo, kangenanga ukuba azinikele futhi azinikeli futhi uyakuzwa lokho, njengompriest ongena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingasilo lakhe. Uyakuzwa lokho? Abapriest labana bakaLevi labana babengena iminyaka ngeminyaka endaweni engcwele bephethe igazi elingasilo lawo, babephethe amagazi ewundlu. Umnyaka omunye kwakungena omunye ephethe igazi elingasilo lakhe, laye futhi umpriest emele futhi ahlaba umhlatshelo wokuzihlanza yena futhi. Uyabona iqiniso nanti ke yayingaphelelanga into leyo. Yikho umpriest laye wayelezono kwakumele aqale sihlambulule futhi. Yakuzwa konke kwakumele ayenze umhlatshelo wakhe azigeze laye futhi abe clean. Angangena ngokungafanele endaweni engcwele wayefela phakathi, afele phakathi, bamdunse ngentambo zoke bamdunse, eseyisidumbu esefile ngoba ephambanisile umsebenzi ngale engemva kweveli. Yayinzima indaba le. Yebo kwakuyizinto ezingumfanekiso wezinto ezisezulwini uqobo, kodwa uKristu ke wenza okukhulu kulalokho. Abapriest sihlobo sami babengena bephethe igazi lamawundlu, bengaphathanga igazi labo, kodwa khangela uJesu esiphambanweni. Haleluya, khangela umsindisi esiphambanweni. Yebo sihlobo sami, khangela imvana kaThixo esusa izono zezwe, kathathanga igazi elinye livela somewhere. Hayi, akubhekisa imanga sezulu, akubhekisa imanga sokunikelwa kukaJesu, akubhekisa imanga sokuba uJesu abe ngumhlatshelo wezono. Haleluya, uyakubona lokho? Umoya kaMlima sitshela khona kangenanga legazi lezimbuzi, kangenanga legazi leyinye imvu, hatshi, kangenanga legazi lelinye ithole, hayi, wangena legazi lakhe. Hallelujah, glory to God. Khangela ukuthi umangalisa njani uJesu. Hallelujah, hallelujah. Akubone inkazimulo kaMlimu evelayo lapha. Igama lenkosi malibongwe. uJesu Kristu imvana kaThixo esusa izono zezwe, yenalo okwathiwo ngaye ukuthi nguye oza kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo, wangena legazi lakhe. Kangena ngalegazi lezimvu, kathatha ngelomunye, kaboleka ngelomunye, kacelanga komunye, kacelanga lesitsha salapha emhlabeni. Glory to God. Kacelanga ivessel yalapha emhlabeni, hayi, kathatha ngethempelini, hayi, kathatha ngizitsha zabapriest, hayi, kathatha nto yalapha emhlabeni. Igazi lalingelakhe. Isitsha malibonga igama lenkosi, siza kuzwisisa sesifikile embusweni kaThixo lokho. Kodwa nanti igazi likaJesu nanti liya eLatin, liya endaweni eyisiminya engasiyo efana nayo, hayi, kodwa liya endaweni eyisiminya yona qobo, endaweni engcwele uqobo esezulwini. Haleluya, wangena khona igama lenkosi malibonga ephethe igazi lakhe. This is glorious. This is wonderful. Hallelujah. This is divine provision. Yes, this is for the salvation of man. This is for the redemption of the souls of men. uThixo wenza into emangalisayo. Imvana kaThixo yayafika eLathini qobo, wafika endaweni engcwele eyisiminya ephethe igazi lakhe. Abapriest bohlobo lukaLevi ababemiswe ngomkhuba wesiJuda babethatha igazi lamachwane ayihlatshwa phandle lapha. Yiwo ababevila lawo lezitsha zebumba nezegolide ababezisebenzisa, behamba bethwele amahlamvu ehisophi,
besiyafafaza okumele kufafazwe ngegazi lenyamazana elingasulo labo. Kodwa lalela sihlobo esithandekayo, lalela sihlobo esithandekayo, esefikile lo imfana kaThixo esusa izono zezwe. Sefikile uJesu onguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo, wahamba legazi lakhe. Haleluya. Akuzweki ukuthi negazi lakhe wasizuzelani. Igama lenkosi malibongwe. Haleluya, haleluya. Inkosi mayisibusise sonke. Haleluya. Sizwe lapha kuthiwa ngokuba wozake lapha ku chapter 9. Hallelujah. Ku chapter 9. Yes, verse 11. Asifunde ku verse 11. AbaHebrew 9 verse 11 yikho lapha esikhona. Kepha sefikile uKristu umpristi omkhulu wezinto ezilungileyo ezizayo. Hallelujah. Wadlula waya kuye uthente omkhulu opheleleyo ongenziwanga ngezandla, okungukuthi ongasiye walokhu kudabuka lokhu. Kangenanga ngegazi lezimbuzi nelezinkonyana, cha, kepha ngegazi lakhe wangena kanye kuphela. Igama lenkosi malibongwe. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele, wasizuzela ukuhlengwa okuphakade. Haleluya. Wasizuzela ukuhlengwa okuphakade. Yes my brother, wakuzuzela ukuhlengwa okuphakade uJesu. Lalela baba, wakuzuzela uJesu ukuhlengwa okuphakade. Lolu sindiso lolu luhlengwa okuphakade. Lalela brother, babuphuma abantwana bakwaIsrael eGibhithe, baphuma forever. Ababuyelanga futhi. Ababuyela. Lawo ungasindiswa uzaphuma chose ezonweni, awubuyeli futhi. Igazi lika Jesu yenza umsebenzi opheleleyo. Igazi lika Jesu kalizali maKristu alezithuthwane ngempilo. Kodwa amanzi ngiyakutshela, ungabhaphathizwa kuphela, ungazalwa ngokutsha, uzaba le problem yokuwela ezonweni uhamba uqhamukela so. Lalela ngikutshele, uma ungazalwa ngokwaphezulu angeke ubone umbuso kaMlimi. Uma ungazalwa ngokutsha, isono zakutshayelela phansi kuphela. Yikho abantu abahluleka impilo bese sebesithi bona ngenxa yokuhluleka kwabo sebesiya kula muntu onganqoba isono ezweni. Lalela wena, awukafika egazini lika Jesu my brother, ungafika kuleli gazi leli. uJesu wasizuzela ukuhlengwa okuphakade. Ukuhlengwa lokho kuphakade akubuyi kodwa kuphela, kunamandla okuba umuntu ozelwe kutsha, kumnika amandla okuphila impilo engelasono. Lalela ngutshele, isono siyanqotshwa ngegama lika Jesu, siyanqotshwa ngegazi lika Jesu, siyanqotshwa. Akhona amandla egazini lika Jesu okusindisa umuntu aphume esonweni kokuphela. Ingoma ithi insizwa iyasindiswa ihlukane nesono gelekeqe. Intombi yasindiswa ihlukane nezono gelekeqe. Njani? Ngegazi lika Jesu, ngoba wasizuzela ukuhlengwa okuphakade. Lalela sihlobo sami, imizamo yesintu kayincedi, imikhuba yenkonzo kayisebenzi, ukulandela imithetho yechurch akusebenzi khona lokho. Okufunekayo ukuzalwa kutsha madoda. Ungayilandela imithetho yechurch kodwa ulokubhazalela esonweni, awuncedi lutho nix. Ungayilandela inkqubo yechurch yakini kodwa isono nxa sikubambila uye ezulwini, you are still stuck in the mud of sin. You need a savior, my brother. You need a savior. You need redemption. You need salvation. You need to be taken out of that merry clay. There is power in the blood of Jesus Christ to take you out, lift you up from that dirty, merry clay and put you on the solid rock, which is Jesus Christ of Nazareth. There is power in the blood of Jesus to set you free from the manacles of sin. There is salvation in the name of Jesus Christ to set you free from the hold of the devil. Yes,
You can be set free from your bondage if you believe in this divine blood of Jesus Christ of Nazareth. uJesu angakusindisa khathesi akunike lolu usindiso lolu lokhu kuhlengwa okuphakathi. Lalela hlobo sami, angilandaba ukuthi izwe lithini, angilandaba ukuthi umhlaba uthini, angilandaba nokuthi umfundisi wakho uthini ngendaba yesono, angilandaba lakho. Ngilandela okuchiwo ilizwi likaMlimi lithi lona ozelwe nguThixo akenzi ukona. Full stop. Angone ngokubuzalwa nguThixo. Lokho okuzalwa nguThixo kuyanqoba izwi. uThixo angeke anikele indoda yakhe emadoda. Angenza ngomlimi yadlala labantu so akwenzeki lokho. God cannot just give his son, give him totally to the world and separate himself from him for 33.5 years for a Christianity that is weak and feeble and frail. No, not at all. Praise God. There is genuine salvation to those that believe in the blood of Jesus Christ. To those that look up to the finished work of the cross, there is salvation of your soul. Hallelujah. Just look up to Jesus and your soul will be born again. You will be saved. You will be freed from the manacles of the devil. Glory be to God and his precious son, Jesus Christ of Nazareth. Noma bafundisi abanye sebekhuluma amanga ngoba eyabe impilo yehluleka ukufinyelela entandweni kaMlimi. Sebechumayeza abantu imfundiso efileyo besithi bona akula muntu onqoba isono ngamanga ndoda. Isono siyanqotshwa ngaleli gazi lika Jesu. Isono siyanqotshwa properly and squarely. Siyaphumeka esonweni ndoda yakithi. Lalela mama, lalela jaha, lalela. Isono siyaphumeka ngendlela yokuzalwa kutsha ligazi lika Jesu. Khathesi so ungakholwa kuyenzeka. I don't care what your minister says. Angilandaba ukuthi uthini umfundisi wakho, angilandaba ukuthi umpriest wakho utheni. Nxa isono simehlula nguye oyehlulekayo. This is why they preach dead sermons to producing dead results, dead congregations, and therefore a dead life resulting in eternal death. Lalela ngutshela akhona amandla okusindisa izono ziphume. Hallelujah. Bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe, and you'll get that power today. And you will live a victorious life. Victory over sin. Victory over all evil. Yes, there is salvation in the name of Jesus. There is power in the blood of Jesus Christ to set you free. Hallelujah. uJesu khathesi nguye onamandla okusindisa izono. Akekho omunye. Akukho kunye. Zwana ndoda, alikho elinye icebo futhi umuntu angaphuma ngalesona alikho. Noma ungadla isidlo, isidlo kasikwenziweke lizono. Lalela. Isidlo senkosi lesiya osamukela eChurch yakini asikukhiphe ezonweni, asiswe sikukhiphayo. Ikhola yeChurch yona leyo ayisiyo ukukhipha uqeda izono. No. Uniform yokuhlabelana lo igqokileyo ayisiyo sizono. Cha. Ungazikhohlisi mfowethu. Ungazikhohlisi. Imisebenzi oyenza enkonzweni yakini eChurch ulungile. Ilungile imisebenzi yakho right, kodwa isono asiqedwa ikwenza imisebenzi yeChurch. Nansi indlela yokuqeda isono nguJesu weNazareth. Kholwa egazini lika Jesu weNazareth, izono zakho zithethelwe. Ungathethelelwa uzanikwa amandla. Lalela ngutshele, phuma ezonweni ziphumele, imvumo ikhona. uJesu ukhona ukumelele khathesi. Khona manje so khathesi nje uJesu ready legazi lakho ukukusindisa. Imvumo ikhona, indlela ikhona, uzalo lutsha lukhona. Listen man, lalela sihlobo sami, uyazi man, khathesi so yemini so ungenziwa ube ngumntakaThixo. Hallelujah. Ungenziwa khathesi izono zakho zithethelelwe, zicime zithi nya, amacala wonke brother ayaphela kuJesu weNazareth. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. uJesu uyasindisa, umsindisi ukhona, umsindisi uyaphila, uJesu weNazareth. Indlela yokuphuma madoda yikukholwa endodaneni kaThixo. Hallelujah. Akulenye trick, akulenye indlela. Imisebenzi yeChurch siyatsho ayenzi nix.
lalela lokhu ngachumayela 100 years njengamso akulandaba nxa ungazalwanga kwaphezulu awenzi lutho brother uzakufika esikogweni uzangena esikogweni uthola iBhayibheli lakho elikhulu so lamagama enza khona la isono kumele usichiye la umsebenzi uJesu awufelayo brother uphelele uThixo kazange akwenzi ukuthi kona kube nomdlalo ngendodana yakhe so no hayi cha uThixo indodana yakhe laphana isiye emnqamlezweni Jesus is serious uThixo naye userious indaba le iserious ukhona uThixo ukhona usindiso lukhona lalela sihlobo sami zonke into ziready. Hallelujah. Everything is ready for you to be born again now. uJesu kafelanga usindiso lwezithuthwana ukuthi umuntu namhla ulungile kusasuwele embanjeni avuke futhi ayevuma kumpriest abuye futhi ayevuma uJesu kafelanga usindiso olunjalo. Lalela wena, lalela sihlobo esithandekayo, konke okuzelwe nguThixo kuyanqoba izwe. Hallelujah. Konke okuzelwe nguThixo kuyanqoba izwe. Igama lenkosi malibonge. Nansi imfana kaThixo esusa izono zezwe. Bheka nansi imfana kaThixo esusa izono zezwe. Bheka nansi imfana kaThixo esusa izono zezwe. Lalela sihlobo sami, uyathanda ezakho zisuke. Bheka kuJesu namhla ekuseni. Susa amehlo kuKathekism, susa amehlo kumbhabhathizo, susa amehlo kwezinye izinto zeprogram yechurch yakithi. Lalela ngutshele man, lama ngitsho ukuthi join ichurch yami ngila church mina, ngithi bheka uJesu, yekela abafundisi, yekela abapriest, yekela abobishop, yekela aboprophet, yekela abomen of God, qonda uJesu umsindisi. You will meet with your Savior. Uzahlangana naye, uzakusindisa, uzasindisa umphefumulo wakho, kuthi umphefumulo wakho uphephe umlilo wesihogo. Hallelujah. Namhle mini khathesi so hlangana naye uJesu. Hallelujah. Hlangana naye emthandazweni, ukumelele khathesi ukulindele emthandazweni. Phenduke ezonweni zakho, zinikele kuJesu weNazaretha khathesi so. Yenza sign khalala man umhlaba, khalala umhlaba. Kanti wenzani ulibala ngento ezakubulala? Uhlaleleni khona lapha, umhlaba nanku uyaphela, umhlaba nanku usudilika, wena khonqalisa izono ezintsha. Khona nathi utshwala namhla ejaka, kanti wenzani ukhona ubhema igwayi khathesi? Hayi ndoda, so sikhathi salokho, khathesi isikhathi sokuphenduka, khathesi isikhathi sokuthi intombi idinga uzalo lutsha, ijaha lidinga uthethelelwa izono, umama azinikele azalwe kutsha, ubaba azinikele athethelelwe izono. Lalela ngutshele, nxa ungazivumanga izono kuJesu, ziyakungenisa emlilweni wesihogo straight, awusikhuthi isihogo. Lalela ngutshele, awusikhuthi isihogo. Manje nxa ungazalwa ngaphezulu ngeke wangena embusweni kaMlimu, nxa ungazalwanga ukutsha awungeni ezulwini. Manje sihlobo zwana usizi nanto, ungakhutha izulu ngenxa yezono zakho. Lalela okulandelayo, isihogo awusikhuthi. Ungakhutha ukungena ngoJesu ezulwini, isihogo you are sure ukuthi uyangena kuphela. Akula indlela futhi, akubhodwa ngenye indoda, akudlulwe eceleni, akukhulunywa lengilosi la. Uyezwa? Lapha kukhulunywa lo Jesu, ukhuluma laye, livumelane, izono zakho zithethelelwe emthandazweni la. Lingu2 khathesi nje siqeda intshumayelo, guqa phansi ukhulume laye. Zwana mhlobo wami, sake safunda ivesi lapha elithi funani uJehova esenokutola. Khathesi so umfune esenokutholwa, umbize eseseduze, izinto zingakabimbi. Ngoba sihlobo sami, mhla zithi zibambi izinto ziyakubambi for sure. Mhlawumbe umphefumulo wakho uphuma ziyabe sezizimbi izinto. Uzazi man, unyokuza kubamba inyawo, ubaba kubamba okhalweni, ubhuti wakho kubamba emahlombe, it doesn't work. Umfundisi wakho abuye lezi izinto akuchele, abuye lani azoyenza umthandazo ongasebenziyo. Kodwa nxa sokukubi, sokukubi.
lalela sihlobo sami, uphume emzimbeni uhanqe isihlobo zakho so kodwa azikuncedi lutho. Uphume emzimbeni uhanqe izibaptism certificate lengubo zensonto, lalela lamabhatshi wensonto, lezipenede zangikhona, lentambo zangikhona, uyafa zikhona zikuhanqile so kodwa izinto zonke zona lezo lalela futhi azikuncedi. Ufe igama lakho ligcinwe ngusecretary we-church edroweni yakhe ngalo kushelf ye-ofisi ye-church, kodwa nxa ungazalwanga ukutsha brother uyesihopweni kuphela. Yinye kuphela into esizayo, phenduka ezonweni zakho, phenduka ngalokho uguquke, kuthethelelwe izono zakho zize zifike izikhathi zokuphumula ezivela ebusweni benkosi. Haleluya. Nansi intambama enhle, nansi mina emangalisayo, izono zingathethelelwa. Hallelujah. Namhle mini ungahlangana noJesu umsindisi. Yes, zithethelelwe njengejaha leliyana emnqamlezweni. Ujaha lwana owayebethelwe lo Jesu wamemeza kanye brother one time, esezibonile esezifumene ukuthi uyisoni, wakhala kanye wezwiwa nguJesu. Wathi yena, Nkosi ungikhumbule nxa usufikile embusweni wakho. uJesu uthi kuye, namhla ngizakuba naye paradise likababa. Uyabona, bakhuluma bobabili, inkulumo iphelela bobabili bengu-2, kungela munye umuntu wesithathu khona lapho. Nawe ke khathesi ngene emthandazweni, khulumisana laye lo ngu-2, ungaqamba omunye umuntu, ungabheka omunye umuntu, ungadinga omunye umuntu, landa uJesu njalo. Fika kuye ngokuzithobisa, ufika ukhale phambi kwakhe, umncenge uthi, Mlimu ngiyazisola Jesu, ngihawukele mina sone. Lalela nawe msalwane, namhla igazi lika Jesu lingabuya futhi likuhlanze futhi. What a refreshing time we have. Isikhathi sokuba uphinde uthola imvuselelo yegazi lika Jesu, lihlanze lize lisusa amabala nezinto ezinamathelayo. Hawu mzalwane wami, nawe ngegama lika Jesu ngena kulumthombo waseGolgotha, emzini kaDavida kwavula umthombo khona, sihlanza khona ukungcola. Hallelujah, glory to God. Nansi isikhathi ke, isikhathi sokusondela egazini lika Jesu. Khumbula, bheka, nanti undlu likaThixo elisusa izono zethu. Inkosi mayilibusise. Ngemva kwalumthandazo omfishane sonke siguqe phansi sithandaze. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe, siyakubonga baba ngoJesu imvana kaThixo osusa izono zethu. Simbonile baba embhalweni, silibonile undlu likaThixo lahlatshelwa abantu, sibonile amawundlu wonke ukuthi ayibheke emelele uJesu, negazi lonke kwakuzifudlana ezazikhomba iGolgotha. Njengoba uJesu sefikile, Thixo wami usindiso luphelele. Nkosi yami, hawukela ntambama nanka amajaha nezintombo baba nabomama, nampo okhulu nabogogo msindisi, zala kutsha namhle mini. Thixo wami uthethelela izono, uhlanze baba inhliziyo zabantu bakho, bangcwelise abadinga ukusitshunwa impande yesono. Wenze njalo baba Thixo uze wembese ngamandla kaMoya oyingcwele, uphilise bonke abagulayo, ngoba ngemidwa yakho sipholisiwe thina. Sebenza ngomangaliso, usenzele lokhu baba ngokukholwa ngegama lika Jesu umsindisi ominjalo, kuze kube phakade. Amen. Asithandazeni izihlobo ezithandekayo. There is power in the blood of Jesus Christ to take you out, lift you up from that dirty, muddy clay and put you on the solid rock, which is Jesus Christ of Nazareth. Uma ungazalwanga kutsha, isono zakutshayela phansi kuphela. Alubana igazi lezimvu nelezimbuzi lalizisusa izono, lalela ngutsheni, alubana uJesu kabuya. Ufuna uThixo, ufuna ukuba abantu bonke basindiswe, balazi iqiniso. Uma ungazalwanga kwaphezulu, angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Namhlanje sisesimene sifana nayo. Khathesi iPassover uyidlela ngaphi? Angithi usendlini? Qaphela, isikhathi bani? Khangela phaphama, isikhathi bani? Labana bahlaba iPassover besezindlini, bathe beqeda ukuhlaba iPassover, andi baphuma.
lithi lona ozelwe nguThixo akenzi ukona futhi